Asibingelele sibongele. Abandoned Namhlanje sikhuluma udaba olujulile, udaba oluthinta ama-elections. Soqala nje sithinte udaba lama-elections as a whole ukuthi abantu bawabuka kanjani, sifake lama-views abantu about ama-elections wonke ngokuphelela kwawo. Sibese-ke sikuthintela-ke udaba lama-collisions are-possible ukuthi angenzeka. Simase sikugcina sikuvalela ngodaba lomkhonto wesizwe party kanye nobaba uKhumalo. Welcome to Macdo Media. Siqala nje ngama-elections. Sisho ukuthi-ke no, abantu abaningi bakhala eSouth Africa bathi ama-elections abazange abe free and fair. Kodwa-ke abaholi esingabala kubona-ke uMnumzane Cyril Ramaphosa uthi ama-elections abe free and fair, and futhi-ke usezwavuma nokuthi-ke kudedele kona-ke imiphumela-ke iyalo-ke ukhetho. And then sidlule kuyena laphana-ke umholi we-EFF naye futhi uMnumzane Julius Malema naye uthi no, ama-elections ahambile kahle, kodwa-ke kunalezi ndawana yena lezi angajabulile ngazo njengoJulius Malema ukuthi-ke kube khona-ke lapho khona kuthola ukuthi-ke kube khona ukurobheka, but kodwa uthi noma kuthiwa lokho ukurobheka akuyena kuyalungiseka, kodwa akabothi khona into okuzoyishintsha kuyena ngoba vele yena uke-position akuyona. So-ke and then siphinde-ke sithinte-ke laphana-ke inkosi yakwaZulu Natal laphana-ke inkosi uKing Mrs Zulu naye khulumile-ke naye ukuthi-ke ama-elections yena ngokubuka kwakhe ahambe kahle kakhulu, abe free and fair. Kanti-ke uMnumzane Jacob Zuma weqembu lemkhonto wesizwe party uthi no, ama-elections awazange abe free and fair, and futhi yena uthi unobufakazi obunzulu obushoyo ukuthi no, these elections were not free and were not fair. Kanti naye laphana-ke insizwa uzikhumbula ukuthi-ke umkhulumeli walelo qembu lomkhonto wesizwe party-ke uMnumzane-ke Inhlamulo Ndlela naye futhi ekhuluma-ke nenye ye-TV ebizwa ukuthi-ke Newsroom Africa, nakhona-ke ukube kwacaca nje ukuthi no, these elections were not free and fair, basabotshajekile bona, basabotshajwa-ke iyona-ke isystem-ke yaseNingizimu Afrika, futhi-ke nokuthi-ke kubizwe kumbe-ke kubizwe-ke i-auditor yakwelinye ilizwe ezweni lase-UK, uthi nje kwayilokho bekuvele kuzoqinisela lona-ke iqembu lomkhonto wesizwe party. Ake ngikudlalele nje i-clip yakhe laphana-ke uMnumzane Inhlamulo ekhuluma-ke nentatheli yayo-ke laphana-ke iNewsroom Africa. We raise objections legally and as per the requirements of the IEC. The IEC doesn't seem to take those seriously, those objections, as per Section 55. And we now have to explore other avenues of how we then, intervene. One could be to, interdict the swearing in at all spheres of government. Two, which is another option that we need to explore, is to boycott the first sitting of the National Assembly, of which Inhlamulo sisifakile izikhalazo kodwa manje angathi azilaleleki. Kodwa-ke asipheli mandla, sizokwenza ini? Sizophazamisa ukuhlala kwePhalamende kokuqala. Eqala imibuzo ngiyayibuza, bazophazamisa ukuhlala kwePhalamende kokuqala. Ayi, kanjani? Ngizibuza ukuthi okay, mhlawumbe bazophazamisa njengoJulius Malema bathi not fair elections, no fair elections, mhlawumbe iPhalamende selihleli. Kodwa-ke bangaxoshwa ePhalamende, liqhubeke iPhalamende lihlale limqoka umongameli ngoba bafikile ukuthi phela baphume ngoba abalalelanga. Ngase ngibheka ezinye zezinto ukuthi izinto ezingenza iPhalamende liphazamiseke iziphi. Ngathola ukuthi iPhalamende ukuze lihlale kokuqala kufanele libe namalunga ePhalamende angu-400, kodwa i-minimum kufanele kube amalunga ePhalamende angu-350. Okay, umkhonto wesizwe unamalunga ePhalamende angu-58, una-58 seats, unezihlalo ezingu-58 ngaphakathi ePhalamende. So uma izihlalo ezingu-58 ngaphakathi ePhalamende zingekho, kumbe amalunga angu-58 ngaphakathi ePhalamende engekho, lelo Phalamende angeke likwazi ukuhlala liqoke umongameli. Lokho kuzophazamisa-ke ukuthi-ke
iPhalamende laseNingizimu Afrika liqhubeka lisebenze ngoba kuzobe kushoda amalunga angaphakathi kwePhalamende. Uyaqhubeka uNhlamulo uthi angeke lizihlala iPhalamende ngoba ama-elections abanga free and fair. Ngizokufakela ke-video la khona la ezathinta khona udaba laseMpumalanga. Nansi video ngenhla lapho esho khona ukuthi eMpumalanga kutholakale ama-ballot box eshisiwe. Lama ballot box ekukholakala ukuthi abenamavoti ngaphakathi. Uqhubekile ke bachaza ukuthi uma bengamaqembu amancane aphikisayo bengabambisana kulokhu bonke bephazamisa ukuhlela kwePhalamende okuqala, lokhu kungagcina kwenzeka. Kodwa kwathi sezophinde-ke athinteke abameli beqembu ukuthi kubona bathini. Waqhubeka wathinta-ke indaba enkulu-ke yomama obizwa ukuthi-ke uJanet Love. Uzozwa ukuthi uJanet Love-ke ngokucwaninga kwethu-ke sithola ukuthi no, uJanet Love waqokwa-ke ukuthi-ke akazoba-ke uyena-ke umuntu omele-ke ama-elections bese ugada nje uhlelo lwama-elections ka-IEC. Uqokwa Janet Love, kodwa uJanet Love uqokwa nje usaney'kandali ukuthi wake warega, uyabona, wake watshontsha amavoti lapha e-DRC. Yeyi, une-history. Kodwa i-South Africa iyakwazi ukuthi imqoke, kodwa sithi ne-South Africa, umongameli we-South Africa uPresident Cyril Ramaphosa uthi no, hayi thina la e-South Africa thina siyini silwisana nenkohlakalo. Janet Love goes and stands there and refers to the people's mandate. What people is she referring to? You know, this is infringing on the constitutional right of South Africans that voted. Kubekele uNhlamulo-ke washo ukuthi-ke abantu baseNingizimu Afrika bakhumbule ukuthi kube khona cisha kwe-system-ke yona kade-ke iveza-ke imiphumela-ke ezokhetha. Uthi-ke lesikhathi cishe leyo system ilapho-ke khona bonke umkhonyovu wenzeke khona futhi unesiqiniseko salokho ngoba baphethe ubufakazi bama-voice note, ama-text message lapho kushiwo khona ukuthi riga ntshontsha amavoti omkhonto wesizwe ngoba yena uthi ukholelwa ukuthi umkhonto wesizwe-ke uluwinile lonke ukhetho lwaseNingizimu Afrika. What did the voice recordings? Voice recordings regarding communication of the IT company during the downtime of certain individuals referring to exactly what's happening in the background. Yeah. Impela umkhonto wesizwe uphethe into ezinzulu kakhulu about lelo daba lama-elections and nokukholela ukuthi ngempela ama-elections aseNingizimu Afrika akabanga free and fair. Kodwa ngasithemba ukuthi iy'nkantolo zaseNingizimu Afrika zizoyidlala indima yazo ngobufakazi impela lawa obusho umkhonto wesizwe ukuthi uphethe mayelana nama-elections. But-ke asishiye-ke manje iy'ndaba zokurobheka umkhonto wesizwe. Asike singene manje sijule ekuwinweni kokhetho. Mnumzane Cyril Ramaphosa umemezelile ukhetho wathi-ke lube free and fair and futhi-ke ama-result okhetho uyawamukela congratulate wonke ama-political party abe ingxenye yaloko khetho. Okay, asigxumeke sihlala njengamanje kuma-coalition angase abe khona. Iqembu-ke i-African National Congress ANC ayilunanga impela lonke ukhetho qekelele, ayilunanga ikhetho ngo-50+1 okusho ukuthi-ke uhafu nengxenyana engaphezudlwana kohafu ukuthi-ke ingakwazi ukuthi liphathe izwe yodwana. Lokhu kuchaza ukuthi-ke ingakwazi ukuthi izwe-ke ilibuse ngokubambisana. Lokhu kusho ukuthi-ke uma ifuna ukubusa izwe ngokubambisana kungamele ibambisane naliphi iqembu na. Ngafanele ibambisane ne-DA yona-ke ewina ukhetho ngo-21.69 wamaphesenti noma ingabambisani ne-DA. Iyeqe iDA ibambisane-ke nomkhonto wesizwe party kanye-ke nayo laphana-ke i-EFF. Singayishike ngaphandle-ke nayo laphana-ke i-IFP. Ake sithathe-ke ukubusa ngokubambisana okokuqala kubayo-ke laphana-ke i-DA kanye-ke nayo laphana-ke i-ANC. Ukubusa kubambisana-ke kwe-DA ne-ANC ukubusa kubambisana okungenzeka. Yiziphi izizathu ezithi ezingenza ngithi kungenze ingoba i-DA ngeke isheshe ijahe kumbe isheshe ithi yona uma ANC ifuna ukubusa kubambisana nayo ayikhiphe loyo mongameli uCyril Ramaphosa. Uzokwazi-ke futhi uzokhumbula ukuthi-ke i-MK party yakubekwa caca uma befuna kubanjiswane komele kususwe yena-ke laphana-ke umnumzane Cyril Ramaphosa. Kanti futhi nonobhala we-ANC ubevele eshilo ukuthi-ke uCyril Ramaphosa akayindawo.
If you come to us with a demand that Ramaphosa must step down as a president, that is not going to happen. Thethela unobhala uthi khohlwana kusho ukuthi ke ngokusho kanobhala because ama politicians ashintsha ngokusho kanobhala i-coalition between MK and the ANC ibukeka imfiliba sifaka nayo ke i-EFF okusho ukuthi i-coalition engase ibe khona i-coalition yayo ke laphana ke ini ke i-DA nayo ke ANC but abantu baseningizimu Afrika bayisaba leyo coalition bayisaba abantu baseningizimu Afrika coalition ngoba baze bayasho ukuthi ke uma kungangena ke iyona ke i-DA nayo ne-ANC abantu ngaphakathi kwi-African National Congress bakhona sebeshilo ukuthi bona no they're leaving African National Congress and they won't be part of into ene-DA phakathi ngoba banesabelo ukuthi ke uma kangase kube khona ke i-coalition between i-DA ne-ANC lokho bechaza ukuthi ke uSiril Ramaphosa uzovusela amacala ofithi njengamanje vele icala selivusiwe uzovusela amacala lecala lephalaphala and then mesashawa ngevote of no confidence aphume athi mayesephumile and then ubese ke kuphatha ke yena lapha ke uJohn Steenhuisen ngoba phela iDA ithi yona uma befuna ukubambisana ne-coalition bathi bona okay uJohn Steenhuisen akenziwe uDeputy President uma kwenziwa uJohn Steenhuisen uPresident abantu baseningizimu Afrika basawela ukuthi ke iNHI lesenzana kusayinwa izohamba baphinde basawela ukuthi ke umnomzana President Jacob Zuma uzobuyiselwa ejele abuyiselwe yona ke iDA Othaloni kubuyisela kaMnumzana Jacob Zuma iBEE bathi ngizovela ibe script kodwa ke vele iBEE ngokubuka ayibingasenawo amandla ngale yandlela ngoba phela uzokhumbula ukuthi iBEE yayibe namandla kakhulu sakhona lapha uMnumzana Jacob Zuma hayi ngalenza NSFAS ziyasho zithi hawu Nkosi yami ziyawugcina ufama ngoba vele ngaduma ncinci kucikiza ngaphansi kwesandla sakhe ubaba Ramaphosa sho ukuthi uma ngene iNSFAS ngeze uthole kuyobuyela back kumaloni usho abantu baseningizimu Afrika kusho mina bese ke kuzoba ke udaba olukhulu kade becampaigna ngalo nama political party ke ukubuyisela komhlaba bathi umhlaba ngeke ubuye bathi abakhohle abantu umhlaba ngeke ubuye kanti futhi ke nanti abantu abadala futhi nabo banokusabela ukuthi mhlambe impesheni ngase inciphise noma ivalwe no 350 ke ngase uvalwe yabona nje kuningi abakusabela abantu and then lokho ke oyifaka enkulu ingcindezi African National Congress ukuthi ke ayivumi coalition yomkhonto wesizwe party kanye ke nayo lapha ke EFF ke futhi kuzokhumbula ukuthi uma kwenzeka ke i-coalition between ke i-EFF i-ANC kanye ne-MK kuzovela kucace phela kube ngokusobala ukuthi i-ANC yendala le-ANC eyayiphethe ngo-2009 i-leader uyena ke lapha umnomzane Jacob Zuma kuyacaca ukuthi kuzobe sekubuya yona and i-DA ngeke izivumele leyo nto ukuthi ke kube khona ke i-coalition ye-ANC yendala because if nje amanye sekubuya ke manje i-ANC yendala kusho ukuthi ke umhlaba vele ungavela ubuye ngisho kusasa angathi beceda namhlanje ukuthi bavuma ukuthi baba kwi-coalition kusasa umhlaba wabantu abamnyama unga-nationalize because ke abantu bayawufuna umhlaba wabo and uMalema into ayicindezela kakhulu ukuthi ke umhlaba wabantu awubuyele kubantu. We want all of the land here in eThekwini. We want to start with the land in Umhlanga. That's the land we want. Ngokuzwa ke kuthiwa ke lelo daba ke selidala ukuthi ke ngaphakathi ku-African Nationalists kube nezimpi ekhona ke lokho ke sekufakazelwe ukuthi ke umnomzana Jacob Zuma sikhathi ekhuluma ke izolo ke ekhuluma ke ecaleni ke nale siye kulona ecaleni ke lakhe ke laphana ke umnomzana Khumalo lifake ke lona ke iqembu lomkhonto wesizwe ukuthi ke uthi yena ufuna iqembu lakhe elithathe ke uyena ke lapha umnomzana Jacob Zuma ke lapha ekhuluma khona ke ukuthi ke kuneziphi ngaphakathi kuyaliwa kubangwa ke indaba yani kubangwa indaba ke yokuthi kena ke i-coalition between i-DA ne-ANC akumele yenzeke izwa la mina ke ngoba phela nginodlebe kuthiwa akuxatshenwe so ke uma ke xatshona ke kanjena ke kuseyimanje ke ingakabi khona le coalition what if ngisikhona le coalition okusho ukuthi umkhonto wesizwe party mase kubheka uhulumeni beyindawo
kuhulumeni bomasipala amakhansela okusho ukuthi ke kuyokwenzeka into angazibona kusho ukuthi bonke abantu abayi-ANC ngaleso sikhathi abo bebesayi-ANC ngaleso sikhathi boshiya phansi bonke bazojoyina kumkhonto wesizwe. Lokho kube sekuchaza ukuthi ke i-ANC ke lena ke umongameli Jacob Zuma asho ukuthi akuseyona le ANC eyalwela izwe yaze yanqoba uhulumeni wobandlululo iyobe akuseyona isekuyi-ANC kaRamaphosa. Kube sekuprova ke lokho ke ukuthi ke le ANC ngempela ke yadisho umongameli Jacob Zuma sekuyi-ANC kaRamaphosa. Lokho ke engicabanga ukuthi amaqembu kumbe iqembu le-ANC ngeke lize likuvumele ukuthi ke libe ne-coalition neqembu elizodala olukhulu uqhekeka kulona ngaphakathi, ngoba uma kudaleka lolo qhekeko ngaphakathi lokho bekuchaza ukuthi ke isifile ANC and ukufaka ANC ukuphakama kwesitha sabe esikhulu kumnumzana Jacob Zuma. Ngicabanga ukuthi ke into abalula abangayenza ukuthi ke bazomthatha umnumzana Jacob Zuma ke bamsondeze ngakubona phela bathathe yona ke EFF bayisondeze ngakuyona kubuye ke yona iANC endala. Kodwa ke asazi asihlabele phambili lesikhulume ke ngodaba njengamanje layo ke lapha ke uyicala ke elifakwe yena ke umnomzane ke uJabulani Khumalo ke othi ke yena ke umholi futhi ke uyena ke owaqala ke iqembu lomkhonto wesizwe party ke umnomzane Jabulani ke Khumalo ke ufakile icala ke lapha enkantolo ke lefakela yena ke lapha kumnomzane Jacob Zuma ukuthi ke umthathela ke iqembu lakhe kuyiqembu lakhe yena ke azisungulela lona yena ke umnomzane Jacob Zuma ke uhlanzeke udendizolo ke khuluma nabantu ukuthi ke no hayi lo muntu lona mina mthuma ngathi akobhalisa iqembu yena usiyalithatha uselenzo lakhe qhubeka ke lapho kuthiwa ke into ezivelile enkantolo ngaphakathi ke kuthiwa ke umfowabo ke Khumalo ephakama uKhumalo esho ukuthi hayi umnumzane Jacob Zuma ke yena ke umjojela iqembu kanje nje kuthiwa uvele wasukuma awufakazi wakhe ke umnumzane Jacob Zuma athi hayibo wena ndoda nje uyakhumbula nje ukuthi ke enene wena uZuma thamba uregister iqembu and futhi esikhathi usayina ukuthi iqembu libuyele kumnumzane Jacob Zuma sasikhona nje thina kungani njengamanje usuqamba amanga uthi iqembu ke leli lomkhonto wesizwe party ke lakho akulona ke lakhe lapha ke umnumzane Jacob Zuma so ke nje i-relationship lapha ke uKhumalo noJacob Zuma futhi ibuke ngase kwi-relationship ngesalungiseka umongameli Jacob Zuma meyikhuluma esho ukuthi ke uyamphoxa lento ayenzayo yena into ekufana ngabe uyenzile ukuthi kufana ngabe ke udlele imali ke wathula phansi ke abantu ke baphumeke sebemjikijela mayiphuma nje ngaphakathi ke enkantolo abantu ke abasupporta ke iqembu lona lomkhonto bamjikijela ke ngamatshe bafuna umbuyela ucishe uphume nje ngesankahle uze washayisa ke imoto ke yomuye elinye ke ilungu lomphakathi lesikhathi ke ephuma ke ebaleka abantu befuna ukumudla bamfela ngoba bethi wenzeni uZuma. Não,